rozara kan resource person te kha lom thu ka hil masadua in paper ka kan share thok thok ka kha vordar chiam avan thaem MZP te hetiang hoya kan han tlan a voin ni min han thlen chho hi ka ngai tua asam zilai tena san zakwa samriat panga citizen registration ambon tluka kan thin lunga omse ka duwa khati khopa central chok boyan han ne theika voinia hian kanem zet piten thilti turan van nga em ti kha ka soi masak ni se kan senior pu khama khan 371 an chuang viawa assign tira train kan chuang ani mizo mi pui hian mar chu voinia ka soi du chu culture and tradition a hian tu nam tan ma him na omlo Russia akein an culture and tradition an vong ring Greece an tlak chet khuan an vong ring him na omlo chu tiang zong chon mizo te kan harawa tu len katia constitution an siamin article za thum som ko le pangan siama voinia chon zali le somli le pariat ani tawa amendment za le pali om toni tuna hian a khoi lai article a chon ngei I him 370 an han paya 71 an pai don e ti mai main lo khalai 71 lam ka ate atheu neu lutu America constitution a chuan kumzani som thum an mangto voi som ni le pasari chia an amen keini a chuan kan constitution a amen atam lutu kani chudi kara India piandan country da tha democratic secular republic kani chumi chuan hliam pui aron tuar chaudona chuda chuan eng tinge kan himang chulai chu poimon ka hria thuta sep kan soi nema kan thanem kan ngaya adikin ka hria chunga chuan enga tinge kan him lowang kan ti chuan sani le som paruka tang khan kan ti teang National Crime Record Bureau independent tirsa ka zawa somnga tanga crime record religious persecution to mo farmer suicide communal class an chin chia zong khasan hil som paruka tangin home ministry khon parliament a apedu to lo a effect thui le chu chuan chu vong chuan voinia CAB kan soya CAB hlom na kan han soin chakma kan soi thin enga tinge kan khelte te em ka ti thin san hi le pariat atanga global economic crisis atangin khoiram in migrant an la lut thei to lo Italy po Libya tol chunga boy tui finre ta botin an roin kar kai si painan lo dang mak lilaya America pon mi khwala la lut thei to lo Mexico ne nan boy na po tuna Honduras atangte Central America tangin America lut turin Mexico an paltlanga chuda son America khon voinia mi khwal nuôi zavel mi hau sa to si illegal in lo luta legal lan la chu boy ta ni chu da chon global economic crisis kumeng zan nge kum som thum local se kum som nga local se America khu enge ni big don voinia khofela economic lian ber trillion dollar som ni a che ni a do tu China
dollar trillion som pathum vel India chu dollar trillion ni vel kan ni kan economic sectangin chu global economic crisis chuan tu ma illegal emo migrant emo ti tak tak theilo chu da chuan le kan thenom Bangladesh sa Muslim ringot nuai sang khan le za thum vel anom Hindu nuai za som sari vel anom chakma chu nuai thum nuai li nuai sari vel anom chu da chuan le Bangladesh chu kan thenom chu economic sa han pok ke se tual chunga a Hindu a khalo kalta se nuai khan polo lut se kan buai hrim khovela ram re thei ber in thapung chak ber an di boxia Bangladesh chu van zon chakma ringot kan soya po hi azim lutuk chu da zon Mizoram kum som thum som li local don ta se voinia zon constitution kan supreme law kan in zirtira dan te sip ate theng per in riat siak kan han tuma applicable tak tak theilo chu da zon len ole kan dan constitution chu kan za tur za tur ani amor chu mi pia lama engat dinge mizoa hian dan za na reng a sarkar kan niamo NGO kan niamo pakhat ma kan nei lo ani zep thua cheng lo America chuan an mi pui song in an dan an za an supreme law an za America tan ril ruan pe ramdang lon pon du lo chu tiang chuan American veng ani chu van chuan voinia article zathum som sari an han paya ni china kan han soi pusai lo soi kha dik ma se hun lai zel ngai to ngai chu da po chuan Kashmir kan ngai to in Mizoram a po lal an om politician an om chu da chuan khalaya power transfers kha har lutuk British le India khalai chawa khan antina Kashmir a po Sheikh Abdullah Khan mi pui lama tanga politics ron khelani hari singa kha lal ania lal rengadu ani pon man batenan India lal zong sa za ko somli le pasari juna kova za sari le somli le tian ni British in min chua san chuan kan lal le mayang chu chu Mizoram a poni kan lal te khan ko ni ve phak lo ma se chu tiang politics kara chon India kha British in power min pe ni chu da sona Kashmir bi ka phei chu asang lu tuk ringot mai ni khe man har khala khan jina te nan chu na sa politics sa Nehru te nan chu na sa antinan politics sa kan ni zirti diklova tu thu soye mo in ngat chi kan ni lo naga hovin sa zo ko somli le pasari jun tha kan dian mu Delhi kapu British noya ka British in min lo pa India foi khat ma kan la ni ngai lo chu voin sa pho in min chua san chuan naga hi ka independent turan nen ti MNF party na soi zong le mi zong kan soi zong naga khan nan lo soi vek kan din ne na om khom pot India hi tu ta mani lo kan zawaya ta ni ti ma se naga ho nan pom chuang lo somli le pasaria chu tiang anga chuan India kan kala chu van sang kan constitution supreme law kan tia hi a khoi article hinge him om 271 G lo ti chien ni lo chu lai taka chu kan soi dua khalai te kha thane ngai takin kan au puya tin migrant chung chang illegal ni jinga puthia da khan poideu mai hanti la household registration chung cha governor in a sign du lo ti kha kan chief minister han soitel kher kha avatu lo em katia ama zia poni se order masa sang hi le som pasari ogasa home joint secretary in chief secretary zong UT le state nena illegal migrant zong chuak ula monitor ro identified routine order min pevek state zong
อ๋อจุนรีฟอร์นกาฟนอร์จุนอาเซลวันนี้ปันทุรันนี่เซจุฟังจงก็เฮลายกันชีฟมินิสตรีนมุกาฟเมนีนมอนเซีย illegal migrant household เชียนนา illegal migrant อันเซียเตลักค่ะเองางเงี้ยใครมันยังกาฟนอร์จุนงางเงี้ยดันว่าที่ฮาร์สตูปนี่เซค่าทิลทินลูจุฟังจงกันติดอนตักกันนี่จวนassembly ป้าเซเปเลยไม่รอเซก็เราไหม Put gentlemen.